swalong karbi rong asaramay ahin pen chirok to kamay kangni. Zirikinding Digital News Forum asay hem kangpu. Kardom adaba birtalong pen niliklar at BP non arjuik tha birtang ton pen. Damtang phai kuni ni phai trokar ni lakha kri troksi so cheng dhenta ke parlo sang tilang so karbi rong asar aro amay pen chepatir piponsi harlung lang so ahawar rong troksi arong ara ching room si arong tin long le phelang charai komnang ji aphan la pen ki chi bia so aphan long le pata pilong le lo pura chirok to amay padupon labang so amay long alhi sar puaman number troksi so cheng dhenta karbi rong asar amay akong chunbang Rowelson Rongpar kachitong dun lapen ang Jokpani Police Station OC Prafula Pegu Khorsing Singnar Sar Ramsing Ingti lapen sang tilang so karbi rong sar aromai kongchun bang sar biren kiling mai phupen be lapen parkop anglong rong sar aromai kongchun bang sar bida sing lekhe lapen KSA langkhang branch chamai phu rupson rongpi kongchun bang rup sing be lapen penang an arong sar chitong dun labang swalong borsing rong ha hin pen mai chari ponsi mesen me et pen sai pachun pon nile tom ladak TDVC representative TDVC long magi pedo pon ke lason hello ho ladak rong proxy rong asaratum ladak TDVC to sokal tan implement it lote ladak ki parja denta lang ponelo polam no se lang ponelo poetis tame ladak amunu gotumbang la TDVC la pente ala long me pelang kichi ke tumben chian chijai hong no chijai ho lo la se la ha putha khala kismala kar bitum kopile bon sokti bon ho kiji angring do la se la pipe aprang la hai bichira komdun thegi pansi adang litu la center community tandang nok oke sales amai pudum dan danglok la nilu tum kar birong sa tum an alang tum dak lokasan TDVC tum nang phas itni so mai pidolo na so mai pido pen tini ladak hoklo nilu tum ta pinan an long bang ke kele bertas so gelong pono ala nona matke la an bang asu han ki tido dak pakai komula ta la border area long ni bang mote alung lang so nona porban ke adu kawe radhan chorana bhana bhan adu kawe arat bhana choran bhala ke bangi bhansi achi dik lok chingda hawar me rong sa chiro me pelada kane rong hang arong along rong sa me padupon no Lilipan dan kita song metu cinta awam me ada cimbai ini sampai lo dasar ket ke ini ada kat cimbai komar di bangke kat di kosan se memang kita buat penceng lok memang long ri long pat memang long le pelang cerai kom ketiba bangso puthak adi pon se pini la bangso me long chingwai ponlo la se ni lita atok ka ala mun pidupen kan ditang song apikisia sa hindak so chengata hawar me so cheng dhenta pen Bharat Kiling KTV News Lakhasar Kep Amreng constituency Zirikindeng along kedam tang ni phai trok arni Zirikindeng Digital News Forum asai hem kangpupon Pinporda me ajar dingloi aning kanpen Zirikindeng habar along setami pirangke ke klema bang penang andolo bonta pirangke phai ki jum hek ajok isi kaching ruma chatai avidera sonsi chemandetlo bon setami nona bang ke Zirikindeng habar along ta pirangke ke klema tuma phai bad bomsi samsing ing pen rensing terona tum pen japonsi Zirikindeng Digital News Forum pamen irponsi isi pirangke tum kaching ruma chatai cheseng ponlo Labangso Zirikindeng Digital News Forum asai hem Zirikindeng Socheng Blogger Chairman Profetiso Arideng Pensi ing puponlo. Zirikindeng Digital News Forum asai hem kangpua melong aluhiam manpen Profetiso BLCC Chairman Lachit Terang President Amreng Border Committee Vidya Singh Terang Secretary KARA Beskar Bianglong Lapen Penang Anke Theki Dingatum Chetong Dunsi Mayor DCP Ponrinki. Golom thiabang garhelo news atum ke alang litum adu ya hoya wedet nangji pen one sided kalidet nangji hayat alam setame rat angnu kiwan pen rat pen kangsai rapet nangji phansi ilitum claim nangji la hello news atuma duty lo one sided akam bang ilitum claim kledet lo tangte nal tuma news tame ahok pet a news plang po an su se rat atum nang lituma news aphan an se ning chit hepo
nah hello nah senang litum jirgendeng apel thelong tame labang so detail news forum asai hem kangku the kapon nang litum mokhan churu par piklo lapen isi jirgendeng apel the tame isi kaching thur isi step bate isi king kamlo seneli neng the lapen tuar chulang lo Adunto anparta lapen non ki bang jiarni pen ki pherang ki atum ke claim ki damalong ko sonsi ki me senjima po puthap Amreng border committee mepu lache terang ahin pen me ke do bom apora hut pen than pon masai hen kupon lo masai pangsi ni di rat mate jere kendeng rat tham ka pachin yang tung la san hen lo tini pen ni litum da office ning ku lo la sin litum da jere kendeng rat atum pena pena dik mate non ni prang ke wang chiar ni ya hut kupine aka siksa do mate nang litum akenang sob dir ta ka pachet ta ji lo ni litum han da ni litum masan but long tam ni border lo nang litum non ni litum sai ham lo litum press meet ka ji te ni ni phaji phansan ni long mate plan tum klik apply club dore club ta jumon club ta dola dore sama khase kindeng dada isi business forum dola kita tangar di bagian ini kita hotel rock selatan dan sedolo langsung kita lanjut langar di bagian ini tentang saya yang dulu pasti biar kan kirang masih heroni press club dan macam itu kita kan dia teman saya News report KTV News. Lakha Krehini Puluni constituency Kaparlopon Jengren Be Arong Amikar Mongoling Tilapen Rupon Singh Kro Tomapan Inut Pang Tek Tek Thia Bangphu Thanbang Mate School teacher Puchikrong Damsi Sanganam Ki Jumpen Nangnam Dunon Nilong Pupenamat Suri Kreplia Tangka Pidunsi Mongoling Tilapen Rupon Singh Kro Pan Chong Twitte Kangdet Teh pini nili dak mena asai hamlo si kita keceta ka bangku Tuhan copai ke lapihan lo mane patumi ke damtang ripho ani nili tum aro dak jengren bero nili tum mapan chong tu cobaya abang puang lo lati bangku chong tu cobai alamu si nili pini dak paceta ki puding lo nasi hope bangke kalang lo nili tum tame Kupipin lang nason bangke ilu cikrong nang ko popini cethane bangke tabe opet bang la polo nili phan nang thana bangke iskula sangdu polo ano damni nita chi ni tame iskula sangdu polo amad iskula sang ajo ini mane hop detai ador bangta na pajumpit anak thanta mane bos bag long si 1000 silaji to mane nita angke la solo gota bos konter net an Pang Tek Tek Thia Bangpho Phan Tangka Pidun Det Pen Puthot Sang Nang Chi Endu Non Pura Dokmoka Andam Nang Pusi Hangpon Lo Rupon Singh Kro Lapen Mongoling Tiatum Dokmoka An Le Roga Phit Anke Pang Tek Tek Thia Bangphu Dak Nang Hong Thapu Pen Amuni Da Bang Kat Phitsi Wang Bedet Lo Lapen Amuni Da Phanta Pang Tek Tek Thidet Lapen Abaik An number ta Pang Tek Dun Tek Thidet Lapen Amunit phone number ta Kirim Dun De Da Jok Nona Langli Tuma Bangke Ki Piduna Tangkata Chilongli Asangta Chilongli Detsi Mang Huprongsi Dokoklo Lapen Aduntu Pang Tek Tek Thia Munita Tempo a driver aphan anta Tempo nam Pitekang Kisi Karjui Lopusi Kisungke Poveka Bangpho tum Pherangkia Thengnolong Pachinipon Tempo nang hang lo la so puthak nang ni phang tame nang chong phi pon dek la so puthak nang ni hin pen pc pui ni phana bang ke alang ni direct hembang je la hai ni hembang lo na tin ke ni bang ri pi lang ni nang hong lo kena nang hong lo ko ala hem so ma lo puna turi lo gari pun hitung ala na ke han ke ba seroi pulo ke ini dalam hendam pen 60 dari ponji sang akuntel wanangi ini panahan lo akuntel sang wanangi dan ke sekolah sang pot nang panat hamlik ini panat teknologi media juga itu pot tabrik panat tuhan pansini dicuci lo ada kuntak apa lo keluar lagi ke ini sudah ini panatan ke ho tak panitia dukan tu so sobat komisi nak
ada sari puntel jauh garorong sari puntel kewal naik ini mana pula ya nanti ini mana pula barai ko an lo ini kena hinten dan jadi harus ko sih enhok ini kanan lo dan perkerjaan tidak lah perkerjaan pun nanti haksu nak neng ini tu agak lama pula haksu pun ini haksu nak biar po por hebat mana extra tipu usahalan nanti lah nanti ke kita hopon berarti master dengan cekrong mati master hopon semakin kita tahu nanti yang duntuh ini siapa dah lah ada tu nanti api bangke jadi api tu lo pada eksklusif nanti than lo mahem tu nak News Report KTV News. Pinia birta bangkil ansikang ton lo dumit hakmi kardom.